Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tasukru mapuji lauri pangallahu ta'ala nasaba nawere mupi umuru malampe si bawa acingkangan na weddingi pada mak guru ki ria senge fadis sengeng yare gana ilmu yare gana tareka yare gana todo lauri watak kaleta nasaba engkana riaseng fadis sengeng yare gana ilmu nasaba engka apole ngeta apa apole ngeta engka foleri tanae, engka foleri apie, engka foleri wae, engka foleri yang inge. Na iya ro alusuna engka manengi ridi riwatak kaleta. Alusuna tanae iya naritu tubutta. Alusuna apie iya naritu darata. Alusuna wae iya naritu elokta. Alusuna anginge iya naritu napasetta. Makoto faro denre riasenge agurung ilmu yari gana fadiseng nasaba engkar riaseng ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Narifake lao mak guru riasenge papi jepu melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ubukai rahasia anu fuleri pangallahu ta'ala. Makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal din ma'rifatullah. Makadai betuanna. Awal pamulan din agama ma'rifah mapijepu. Sini selesur melebi engkai maring kalinga. Sabar rimai ganna makokoe ilmu tarekat agama selenge tarbage ni 73 aliran agama nasi dimi pamulanna pada to denre rilalena kita epak kita sedi hadis kita pamulang Injil, Taurat, Jabur, Al-Furqan si bawah hadis nekaya telue kita Injil, Taurat, Jabur iya ro engka manengi matama rilalena akuram malebi iya naro dek narifake iya ro telue iya mirifake kurang malebi si bawah hadis na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iya naro narampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulan na agama. Rima kedanna awal din ma'rifatullah, awal pamulan din agama ma'rifah mapijepu. Iga nalorang rejepui selesur malebiku engkai ria masih boleh rifangallahu ta'ala. Na iya ro nasenge nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lorange rejepue riwatak kaleta. Iya naritu amulan na agamai. Na iya ro amulan na agamai mapejepu la riwatak kaleta. Makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Nah niga tahu majepui alena najepui to ni puanna. Nah niga tahu majepui puanna najepui to nai alena. Nekaya idi rupa tawe dua watak kaleta. Sedi compa sedi malindrung. Neya ru compa nai tai mata ulu iya naru riasa tubuta. Ya to si de na compa iya naru riasa roh. Yare alusutta iene perlu ria jepui rifahang nariala todo
riwatak kaleta mudah-mudahan pangallahu ta'ala nafak baraka irilino nan nyari akhirat. Nah sabab may ganna aliran tareka na parluna ria jepui ria senge agrung melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Nah sabab engkana ria seng syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat ri ancuru menjadi tareka. Tareka ri ancuru menjadi hakikat. Hakikat ri ancuru menjadi ma'rifat. Ma'rifat ia naru riasan rahasia riwatak kaleta. Sini selesurum melebiku engkai ria masih boleh ri pangallahu ta'ala. Makadai pangallahu ta'ala rilalena aku ram melebih. Kuliru aniru min amri rabbih. Nah niga tahu majepui rori watak kalena mata mai urusaku ia naru riaseng urusan na pangallahu ta'ala. Sini selesurum malebiku engkai ria masih boleh ri pangallahu ta'ala. Aku ni perlu ria jepui ria senge watak kale. Nah sabab makadai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalena hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah niga na setau majepui alena najepui to ni puanna. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Niga tahu majepui puanna najepui to ni alena. Ikaya laingi ale laite watak kale. Na iya ro ria senge ale iya ro compa iya ro dena tumpa iya na ro ria sero. Maka dari Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalena hadis qudsi. Man arafa adama faqad arafa Muhammad. Man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Maka dari betuan niga tahu majepui Adam najepui toni Muhammad. Nekaya tania Nabi Adam yari gana amulatta. Niga majepui Adam najepui toni Muhammad. Nekaya tania Nabi Muhammad Nur Muhammad. Niga tahu majepui Muhammad najepui toni akuasana pangallahu ta'ala riwatak kalena. Nekaya mabekok mupi kumakro silesur malebiku sinina ria masih boleh ri pangallahu ta'ala. Makadai niga tahu majepui tubuna majepui to ni nyawana. Niga tahu majepui nyawana majepui to ni akuasana pangallahu ta'ala riwatak kalena. Sini selesur malebiku engkai ria masih boleh ri pangallahu ta'ala. Nah sabab engka adanna pangallahu ta'ala rilalena aku ramah lebih. Ia to naru masahurun rifake rilalena sempajange ia naru rilalena at-tahiyyae. Makadai pangallahu ta'ala rilalena aku ramah lebih. At-tahiyyatul mubarakatuh. Ataku esukno mita taja maceri barakat. Salawatu figawi sempajaku. Toyibatu niniri pesangkaku. Nasaba asekku yari pamaseku. Ubere selengi ko makadai pangallahu ta'ala. Assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamat kong aceri malaikatku nenia ateperi nabiku nasabak pamaseku. Dari bali di atai makada. Assalamu alaina wa ala ibadi Allahi salihin. Puang utarimani uniniri papesang kata ufegau sempajatta mudah-mudahan tafancaji kau saleh. Ia ro ada pamulang tilalena at-tahiyyae nareko elok ki mesu foleri sempajang. Ia to naro ada pamulang wetuna Nur Muhammad na pangallahu ta'ala. Maka dari Nur Muhammad de wesu mita tajang
nareko barakat tak. Makadai pun Allah Ta'ala at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Sunnah Nur Muhammad minta tajang maceri barakatku. Makadai Nur Muhammad de wasu minta tajang karena barakat tak elo moka masuk puang si bawa pi. Maka dari puang Allah Ta'ala magai Nur Muhammad dia masuk. Maka dari puang Allah Ta'ala magai Nur Muhammad dia masuk. Maka dari Nur Muhammad dia wasuk puang narik kode to si bawa. Nah sahabatku si bawa ki pada ki narik ko tasyalla ka ale tak tasyalla. Maka dari puang Allah Ta'ala asuk no Nur Muhammad kualindrumi ko malindru ka rahasiamu nekaya sapa ka. Narik ko meruntuk ka Nur Muhammad wancur ko nekaya aleku toko iya naritu pamaseku lauriko nekaya Nur Muhammad pada masompaki iya narori laleng syahadat. Maka de Nur Muhammad iya gariolo puang idi gariolo. Maka de puang Allah Ta'ala iya pariolo angkalingai Nur Muhammad asyhadu an la ilaha illallah usabbi alaiku iya na puang marajari sompa de lai sangadinna iya muari sompa. Maka de Nur Muhammad iya si puang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usap bitoi aleku ata kau loridi nenya suruh mata pet tak puang. Ia naik syahadatku si bah syahadat nu Muhammad ajak mufallai sengi antara na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ia naik riaseng atas si bah puang si bah ata. Ni kaya ufasek ko Nur Muhammad. Ufatama ko rilalenna tubuhmu. Ia lalu pamasuk nariko iya angkam malako. Ia panaiko Nur Muhammad iko panaya. Padapi mako to dendre lo nu mesum ita tajang. Kadi mako koe Nur Muhammad malindru nga rahasiamu. Nekaya sapa ka nariko meruntuk ka wancuru ko nekaya pamaseku. Butoko nginakara pamaseku lauriataku. Sini selesur malebikku engkai maring kalinga ria masih pole rifuang Allah Ta'ala. Alhamdulillah tersukru mapuji laurifuang Allah Ta'ala narituntuk resenge ilmu yari kapat disengeng yari kana todok. Hari tiwi lauri pamasena fuang Allah Ta'ala suri bundrina. Mudah-mudahan nafak barakai. Hari tuntuk ria sengi sempaja 5 wetu. Nah sahabat iya ro ria sengi sempaja 5 wetu. Nareko risaliwa mirifat sempajang kosong iri laleng. Nareko rilalem mirifat sempajang kosong iri saliwang. Sini selesur malebiku engkai maring kaliga. Nah sahabat makadai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalena hadis kudusiyah. Wa syari'atu bil haqiqatu atilu wal haqiqatu bila syari'atu batilatu. Mapamula ilmu syariat dega hakiki nai hampa yari kana kosong. Mapamula ilmu hakiki dega syariat nai batal di nanasa. Jadi dua-duanya pa bedin rifake. Nareko sedi mirifake rilalena sempajan 5 wetue sia-sia miritu. Dek na tarime fong Allah Ta'ala maka daru mi utue mapa sulindroi pura dek na tarime fong Allah Ta'ala nareko risaliwa mirifas sempajak dek na sempajan rilaleng mas sempajang rilaleng dek na sempajan risaliwang sia-sia miritu dek na tarime fong Allah Ta'ala. Sini selesur malebiku engkai maring kalinga ria maseye fole rifong Allah Ta'ala. Tau makadai fong Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Maka de betuana sinin na tomatepe panca dilaloi
Sabarakmu si bawa sempajamu patul lori alemu. Na iya rona sepong Allah Ta'ala si bawa itu sabarai. Sini selesur malebiku engkai maring kalinga ria masih puleri pong Allah Ta'ala. Na sabat tega naseng pong Allah Ta'ala sabara si bawa sempajang patul lori aleta. Na iya ro sempaja tetongin rokoe perlawangan na dekowatang. Nariko iya mirori rafi sini selesur malebiku engkai maring kalinga ria masih pong Allah Ta'ala rokoe sujue iya rori aseng uli na yari kana fat dokona. Janda falaweng ki pong Allah Ta'ala tegai na sepong Allah Ta'ala sempajang patul laraleta ne pong Allah Ta'ala si bawa itu sabarai. Na iya rona senge pong Allah Ta'ala na falaweng ki rilalen na aku ramah lebih iya naruri aseng ilmu yari kana fat diseng yari gana nabaten na riasenge agama. Sini selesur malebiku engkai maring kalinga ria meseye oleh ripong Allah Ta'ala. Nah sabak iya rupong Allah Ta'ala de nama bela ridi. Nah sabak engkau asenna riwatak kaleta. Riba saya boleh ri kiri, riba saya boleh ri kanan fada-fada. Iya ro asenna na taroi rilimata. Na hurufu na rilimata. Iya naro garame jarita hurufu na alefu. Iya to si dapi na riaseng jari manis jari macening. Hurufu na lama pamulang. Datu jarita hurufu na lama pacapureng. Maka dai dugi lama sadu. Pak jelota hurufu ha si bawa indok jarita. Maka dai bacaan Allah. Ia to narona setoriorota telu tamal laise dua tamasarang. Asenna pong Allah Ta'ala riwatak kaleta. Jadi pong Allah Ta'ala engkau metoi ridi. Nah sabak engkau ya senang. Nah tar ya senang rilimata. Kiri siwa kanan. Nah ya to si asenna Muhammad na tar riuluta. Hurufu ming riuluta. Hurufu hari salang kata si rielota risalang kata letur sikuta wali-wali. Hurufu min rifosita. Hurufu dal riutut tak letur ya tak maka di bahasana ming ha min dal bahasana Muhammad. Idi riasa Muhammad Rasulullah. Ia narotaruki ria rilalenna syahada maka da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sini selesur malebiku engkai ria masih boleh ripang Allah Ta'ala. Na iya ro pong Allah Ta'ala de nama bela ridi. Na rahasia kami ridi pada tori kurang malebi Na sabah iya ro akurange kurang ise di hurufuna. Pada tori watak kaleta kuratoi ise di hurufuna. Maka tega kurana rilalena akurange. Na iya ro kurange 30 juz. Na iya ro hurufuna 20 asirama pamula alepu batasa letu iya 20 mi asira kurang isedi. Maka toro selesur malebiku engkai maring kalinga ria masih pulih wang Allah Ta'ala kurato ise diri watak kalita. Mapamula ribilangi karame jarita ri kanan 5 ri kanan 5 to ria bio. Maka toro garame ngajeta 5 ri kanan 5 ria bio 20 ri jumlana sebot tak pitu riase 2 riawa 20 asira kurang isedi. Na rahasia kang ipong Allah Ta'ala riwatak kaleta. Ia naru riasen rahasia ya riga naru te naitai mata ulu aga mida selesrum malebiku engkai ria masih boleh ripang Allah Ta'ala ia naru riasen mata hati.
Sebab makkedai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalena hadis kudusi hadis kudusi makkedai mudaratan engka jugu si teke wal kalbi ruhan lalena jugu si teke engka nyawa fi ruhi sirra lalena nyawai engka rahasia fi sirri marifatullah lalena rahasia engka unru mapijepul lauri fong Allah taala pikui syarata rule majepui fong Allah taala ajepui kinaseng aleta sini sila suruh malebiku engkai dia masih boleh rifuang Allah Ta'ala. Narekode na rejepui aleta lebih bifuang Allah Ta'ala dela na rejepui. Na iya fuang Allah Ta'ala asira pulo na asira asenna. Magin na yang gena siratu. Asab rahasia na fuang Allah Ta'ala se di riwatak kaleta. Sini sila suruh malebiku dia masih boleh rifuang Allah Ta'ala. Konie perlu ki mappejepu la riwatak kaleta. Nasaba engkan naraseng ilmu, engkan narasa pak disengeng, engkan narasa tareka. Na iya raseng tareka. Perlu rifahan nariala to do rilino neni hari akhirat. Mudah-mudahan pengallahu taala nafak barakai rilino dan di hari akhirat. Nah sebab makkedai tomato ariolwe aga na sengkri alamat sempajan na idi sempajang na seng engkai pengallahu ta'ala riwatak kaleta angkalingasai na seng adan na pengallahu ta'ala rilalena akoram malebih makkedai iza ramaita walakin Allah rama dek na sewat dempe riwetuku mak dempe sangkadinna engkamui pengallahu ta'ala usi bawa mak dempe jadi pengallahu ta'ala engkai na seriwatak kaleta agar ia alamat sempajang na idi sempajang katopi pengallahu ta'ala riwatak kaleta ia naruna riko rifahan di makada engkai puang Allah Ta'ala riwatak kaleta raja puni aleta raja puitoni puang Allah Ta'ala pegau ira sengi sempaja 5 wetu nini rifa pesangkar mudah-mudahan nafak baraka irilino haiti ila rifa masena puang Allah Ta'ala nasaba engkan nariaseng papejepu riwatak kaleta nariala todo dari aseri resengi agama aja tu kacik cuy na sabab mai gana mako kue aliran agama seleng na tafsiri tawe pitu puluh telu aliran agama seleng na idi makka cuy ki ri nabi 25 iya narori nabi 25 riaseng nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab engka adan atau materioloe maka da agar ya alamat sempajan na idi sempajan na puang Allah Ta'ala engkai na seriwatak kaleta na sabak engkar yaseng riolo naseng maka da jenne telu ka sempajat tema peturilino dan dari akhirat memang engka neka iya roto materioloe majaran na sempajang neka ya tepuk na liwat tepuk na sini sila suruh malebiku engkai hadir. Tigai nak kaceri jenis telu kasempajat tema apa tu? Nenek tak iya ro 24 Nabi. Nah iya ro 24 Nabi dek na rokok dek na suju. Iya miro nafake rahasia na puang Allah Ta'ala. Riwatak kaleta niya na ro riasan ma'rifah mapijepu. Iya to si idi maka coy kiri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rokok sujue iya naru riaseng Islam. Narekode nari figau riasenge sempaja 5 wetu. Nah sebab iya ro riaseng Islam. Nah iya ro riasenge Islam Isa subuh loro asara mangaribi
Jadi ia ro riaseng Islam nari kode nari figau sempaja 5 wetue tanya seleng maka soe miri agama na selengnya. Maka soe mi sini selesurem malebiku engkai merengkalinga. Ria masih boleh rifangan laut tanya seleng maka soe miri agama na selengnya. Sini selesurem malebiku engkai merengkalinga ria masih boleh rifangan laut ta'ala. Jadi wedingi rituntu riasengnya agama rifegau syarat-syaratna si bawa risapa batinna. Nah sababku uli namiri runtu dek nari runtu liseuna. Nah iya pa nak wedi nareko engka liseuna engka to ulina. Engka ulina engka to liseuna jadi ripake dua-dua sini selesure malebiku engkai hadir. Engkai mangkalinga si bawar yang masih boleh rifang Allah Ta'ala. Nah sabab makkedai anakna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatimah makkedai ya Rasulullah agamu taruanga rimundri abong ngeku makkedai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua mindo utarwako mana iya naritu kitabullah si bawa sunnah Rasulullah. Mayro riasenge kitabullah iya naro riaseng aku ramal lebih iya to si riasenge sunnah Rasulullah iya naro hadeseku nenia ada-adaku. Iya rondok makasweri. Engkai ri kurange engkai teri hadese engkai teri watak kaleta iya ro muala todo muajepu ri watak kalemu dek mufusa. Sini sila suruh malebiku engkai ria masih boleh rifuang Allah Ta'ala. Sabab engkana adanan sopan ritai makeda ia rupuang Allah Ta'ala dek nama bela ridi. Sini sila suruh malebiku lebih kawe panapa sepi urat lota. Sabab engka sedih saritan atas sohue maka da engka puang elok waktu tanang maka de agaro maka de tasawhue Allahu la tahta la budama la wara wala simara maka de betuan Allahu la tahta puang Allah ta'ala na sede iri hawa Allahu la fauka itu riasa la budama dete na seriolo wala simara dete na serimundri maka kega pale pong Allah Ta'ala nari sapa ya to si naseng akurange maka da to si de ya bisa bisaranna 2 tahu 3 tahu sangadinna engkamoy pong Allah Ta'ala narang apa jadi engkai nasa kurange ya to si dendre anu maka da atas sauhue Allahullah tata Pangala ta'ala na de iga riawa. Riasengi na riawa na pala jeta. La budama de te na riasa. Riasengi riasa na ruta. La wara de te na riolo na leka. Wala simara de te na rimundri na leketa. Jadi kege balik pangala ta'ala maka de tasawwe de kurange maka engkai. Maka dia tasawwe pada 7 tu rima kerana tasawwe Allahu la tahta pangala ta'ala de iriawa rasengimbo riawana pala kajeta la budama de te riasa rasengi riasa na ulutta jadi kusapa pangala ta'ala riasa na ulutta de iambo la wara de te riolo rasengi riolo na warota nareko risapai pong Allah Ta'ala rolono warota de nari runtu semua lebihku engkai maringkalinga dan masih boleh wala si mara de tengah serimundri taseng rimundri na leketa jadi de ipong Allah Ta'ala mundri maka dake paleri pong Allah Ta'ala risapa na maka da de tasawwe kurangnya maka da engkai maka de pada 7 sebab de iga na seriawa de te riasa de te riolo de te gari mundri na ya kurangnya maka dangkai maka de pong Allah Ta'ala mo fi ampusikun
Afala tu besiru engkamu ka rilaleng watak kalemu dek minaritai. Dek mau mitai mata ulu. Agam mitai mata hati. Maka di puang Allah Ta'ala fasama wajahullah. Tega-tega mbok mufangolo rupamu koto engkaka yari ganak koto engka puang Allah Ta'ala. Jadi puang Allah Ta'ala dek nama bela ridi. Asaba maka da itu fanritai biasa na pidatoran. Ayak na dilalena kurangi maka da iya ro. Puang Allah Ta'ala lebih kawe panapa sepi ura elota. Jadi maga pakawina. Papada meulik lasuna sila suruh malebih. Engkai ria masih boleh di puang Allah Ta'ala. Aku ni wedik ni pada talinga. Tarifi gau ria sengi sempajang 5 wetu. Tak tuntui. Batinna dan niat syarat-syaratna melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Nah ajar rifigau bawa mi sempajange de nariseng batinna taita mi tawe mas sempaja kacuek-cuek mi. Nah sebab mak kedai tau matawario luwe amanya kumbok si menek de kalau pasi angke sempajak bengomu naseng 70 tahun. Maka na tepuk na tu matuari ulota. Nah sabak engkar ya asem bok naseng. Tarekat tu ulota makada. Masui naseng agai, mutamai agai, malebas sedilan ruwata kale makadai agai. Makre nasek betuan ambok. Masui naseng nasuro, mutamai naseng nanabi, malebang sedilan ruwata kale makada mapijepu kilau ribuang Allah Ta'ala. Ia dah perlu risapa riwata kale tak pajepu engi aleta. Apa raja pui puang Allah Ta'ala. Jadi ia roh puange dek nabela ridi sila suruh malebikku engkai maring kalinga dan niar yang masih ye boleh ri puang Allah Ta'ala. Rituntui rilino naritiwi lauria sumunrina puang Allah Ta'ala. Mudah-mudah apa nama seki puang Allah Ta'ala. Nasabah ia roh ria seng akhirat kuncina idi tiwi sila suruh malebikku engkai maring kalingan dan niar yang masih boleh ribuang Allah Ta'ala. Nariko de bui goncina de gagatawamu asuri mundrina puang Allah Ta'ala. Sini selusur malabikku engkai yang masih boleh ribuang Allah Ta'ala. Engkato sedi caritana neneta Nabi Idris. Ia tu si caritana neneta Nabi Idris makeda. Maka dia nenek tak Nabi Idris. Puakku Allah Ta'ala tak tarimai parilauku. Yare kana doaku. Elok kami sengi malaika. Ia ropa cabu nyawai. Magaru rajana na ulle cabu manengi sininna taweri lalena linoe nariko narafi. Lele rifam masena puang Allah Ta'ala. Agana ritarima na illau tulunna boleh ripong Allah Ta'ala. Engka ninno malaika pacak bunyawa ia naru riasem malaikal maut. Maka de malaikal maut. Assalamualaikum ya Nabi Idris alaihi salam. Maka de neneta Nabi Idris. Waalaikumsalam. Magai taisengi asekku dan niat pangkakku boleh ripuang Allah Ta'ala. Maka dari malaikal maut. Ia na Nabi Idris ria malaikal maut. Pacak bunyawai. Maka dari Nabi Idris cocok ni. Nah sabak wilau memetoi boleh ripuang Allah Ta'ala elok kak misengi ria senge malaikal maut. Magari talopona jarina na ulle cabui nyawana rilalena iye linoi. Engkau waktu talan didi cocok ni engkau waktu talan didi. Maka dari malaikal maut aga Nabi Idris. Ia roh malaikal maut elok waktu tanang. Nariko engkau tahu elok mucabu nyawana. Nama samang esona masama jana
masama menekna nama lain-lain onronna yari gana-garana. Maka deh malaikat maut. Oh iya ruilok makutanang Nabi Idris alaihi salam. Angkalinga Nabi Idris alaihi salam. Iya ro iya akuasana renginga pong Allahu Ta'ala yewelino Nabi Idris. Pada mi daunna keloroe. Warekko seddi. Contoh. Narikko iko elokko. Mandre. Engka kapara riolomu. Yari kana baki. Engka mana ni lise nakro. Engka ni nandrena, engka ni akonyanna, engka ni tunu-tunu balena, engka ni cecapau na, engka ni bukan na yari kana doanna. Kotomi korion romu, mualai iya rorilan na kapara risaliwan na toba. Makotoni rodendre iya akuasan na renging nga pong Allahu Ta'ala Nabi Idris. Nekaya engka, elo ucapu nyawana Nabi Idris, napakasiri ka. Maka neneta Nabi Idris tegae malakal maut. Angkalinga ni kusaritako Nabi Idris. Maka day pong Allahu Ta'ala Nabi Idris. Malakal maut. Engka tu ataku riawa. Elok masarat tubunna nyawana riaseng ila baso. Nono ko mu cak burang ngak nyawana mu rekeng ngak mai agana non nak malaikal maut nono nak rilinoe maka ka assalamualaikum na balik ka nyawai maka da walaikum salam aga perlutta maka de malaikal maut asuro ka pong Allahu Ta'ala cak bunyawata. Maka kue melok ka cak bunyawata. Maka de nyawai sosok nitu. Na mete sedilan ruwatak kale maka da dek pana sosok. Maka de malakal magai. Mete limanna maka da. Malakal maut. Dek mufasui nyawana yala potau narik kumupaulai Korea. Nasaba iya na nafake. Mak bere pasti dekka. Mak jamal ori masiji Yari kana jambatange nafake kak masih dekka. Lori fadan na windru ripong Allahu Ta'ala. Jadi de ufalalo ko nareko molai ko ya. Lisu ko lori pong Allahu Ta'ala. Maka de ufalalo ko nareko ya. Mufaulari ya. Lisu malakal maut. Maka de pong Allahu Ta'ala malakal maut. Sada karuhi abdi nafsihi ya malakal maut makrena malakal maut la ruhi abdi nafsihi de pakualai buang makre buang Allahu Ta'ala magai Nabi Idris magai malakal maut nade mualai engkana seng papi balinda buang makda papi bali limanna yare kana jarinda makda de ufalalu malakal maut male nyawana ya lapot tau nasaba iya na nafake maka malah mak bere mak jam masiji yari kana jambatan rifadan na windu ripong Allahu Ta'ala maka ripong Allahu Ta'ala nopo Nabi nopo malakal maut musyabu nyawana agana no si malakal maut maka de malakal maut assalamualaikum ya ruhi nafsi naribadi nyawai maka da walaikum salam maka dai mete timunda maka da malakal maut tegal faola ye tau pasu nyawana la potau nareko le faola ria de ku falalo ko malakal maut nasaba iya na nafake mak baca Al-Quran bismillah nafake mapangajak rifadan to rifan caji akwaina pegau inyi anu masalai iya na nafake mapangajak yari kana mapidato lori madesinge jadi lisu ko nariko iya rode ufalalo ko malakal maut sininna lan ruwatakale makkumanen ruadanna de ufalalo ko
Jadi lisu malaikal maut mangolol rifuang Allah Ta'ala. Maka di puang Allah Ta'ala sadaka ruhi abdi nafsihi ya malaikal maut. Maka di malaikal maut la ruhi abdi nafsihi de pakualai puang. Maka di magana di mualai. Maka di naseng lan rawata kali nama pamula timunna. Maka di ufalalokum mola ufaola ria malaikal maut nasaba iya nanafake mak baca Al-Quran mak pangajak la rifadan rufa tahu ya ropi gaungnya anu masalah. Jadi de ufalalokum mola ko ya mak kumanan resinin lan rawata kalena. Maka de puang Allah Ta'ala malakal maut nono purlinoi ucabu inyawana pasangkai aku asang warengeko boleh riak malaikal maut no si malaikal maut. Maka de malaikal maut assalamualaikum ya ruhi nafsi. Maka de nyawai malaikal maut engkasiko agak katamu mak akataku nasuro kapong Allah Ta'ala cabu nyawamu boleh di tubuhmu ya ruadan. Maka koe malaikal maut mak bicara kita ngetung. Nah sabak iya ro iya malaikal maut nafata maka puaku Allah Ta'ala rilalenna tubuhku dek ko gagai ko malaikal maut. Maga na iko madacok elok male nyawaku. Nah wetukku nafatama rilalenna tubuhku maka de puaku Allah Ta'ala. Ufatama kombo rilalenna tubuhmu ia lalu pamungka nariko iya angka malako iko pana iya pana iko maga na iko angka malaka elok malaka elok cabu nyawaku dewe elok mate karena iko malakal maut elok moka mate fariolona waku Allah Ta'ala iya ro iya malakal maut dewe elok mate karena iko elok moka mate fariolona waku Allah Ta'ala. Lisu malaikal maut mangolol la rifuang Allah Ta'ala. Maka day puang Allah Ta'ala sadaka ruhi abdi nafsihi ya malaikal maut. Maka day malakal maut la ruhi abdi nafsihi pigaga puang wala maga na di mualai engka adanna puang maka dah malakal maut engka sikko elok muka mate fariolona puang Allah Ta'ala. Nah sabab wetukku nafatama puaku Allah Ta'ala rilalenna tubuhku deko gagi ko malakal maut. Maga na iko madacok elok male nyawaku. Napak kasiri ka puang. Iya ro adanna puang. Maka de puang Allah Ta'ala tongeng itu adanna atakku. Soro ko malakal maut na iya lomperkengangi nyawana atakku. Jadi aga na engkana puang Allah Ta'ala. Maka de puang Allah Ta'ala mak berseleng. Assalamualaikum ya ruhi nafsi. Nari barir nyawai maka dah waalaikumsalam. Idik meme puang utajeng. Nah sahabat riwetukku tafatama rilalena tubuhku angka datak puang makeda ia lalu pambo musalai ya tubuhmu nariko iyang kamalako ia ro utapon makeda de welu masuk pole di tubuhku nariko tanya idi engka iya pana idi panaya magana malaikal maut engka elok malaka. Nah wetuku tafatama puang rilalenna tubuhku dega malakal maut iya misibah idi misibah iya malaikal maut apa elok cabu nyawaku upa uang ipuang makeda elok moka mate fariolo tak puang dewe elok mate riolona malaikal maut makeda puang Allah Ta'ala tong ngimbo adamu asli jancinget tak jadi iya engkau malah kombo warga ko nyawamu mako koembo ufitai ko surugai. Nah iya naro selestur malabikku engkai maring kalinga
ria masih pole rifang Allah Ta'ala. Nah sabak iya ro ria sengi akamateng selesur malebiku engkai merengkalinga rahasia na ifang Allah Ta'ala. Engka elon rewe rifang masena. Sini selesur malebiku engkai merengkalinga na niara masih pole rifang Allah Ta'ala. Sabab ia ro akamatenge pura nafat tentui pang Allah Ta'ala. Dan ia rahasia nai pang Allah Ta'ala. Engka cek dia tahu makada ia ro latokku. Sewenni na figau da sengi sempajang. Si senna na seng elon re pamasina de kosesa na sepak kita tamitai. Maka kawai ni mak kita teruk ni. Dek nagaga mata lotong mamesama ni mata putih. Saya rupa kita tak cukup betuan nang paset sandrita. Jadi ia ro set di pendapat maka dak ia ro. Mak kita terus ni maka kawai ni nasaba aga kurifitai di surugai. Tulu elo ni nakampai elo ni letu magati. Maka tosi set dia maka daya tosi anala selatokku. Dek nang kana figau da sengi sempajang. Si senai elok mate. Elok masrat tubun na nyawa dek ko nyawa rita. Nah sahabat dek na kedo-kedo. Mamenya mi bawang. Jadi iya ro set di pendapat makadah. Aga ku pura sipun ni limanna. Pura sipun ni ajena. Pura kahu ni timunna. Dek na ganau lekedo. Jadi iya ro rasanya akamatengeng rahasia ni pong Allah Ta'ala. Narik ko madisi memetoi rasanya agurung. Papi jepul lauria leta. Na parule majepui pong Allah Ta'ala. Nah sabab iya ro rasanya agurung. Narik ko namaseki pong Allah Ta'ala. Patapulo sona elok tanre pamaseta. InsyaAllah karena pamasena pong Allah Ta'ala. Narik ko namaseki atana wadin ni nafau alena maka da iya na rafi ni tu aso makwana ro tete sikoro lau mana ko mai nasaba na rafi ni elo kulele ri pamaseku iga pau ya ro silesru malebiku engkai marengkalingan dan nyari amasei pong Allah Ta'ala kutania alena. Jadi iya na tu nangka adana purana rampe maka da upatama ko Nur Muhammad rilalena tubuhmu ya lalu pambo muasu nariko yang kamalako ya sedi papa sembo ya lalu pan muasu boleh ritubunu nariko yang kamalako. Jadi sini sila suruh malebiku engkai marengkalinga dan niara masih boleh ripang Allah Ta'ala. Jadi aku ilabaso elok lori akhirat ilabaso kamalai. Dari ku becek elok lori akhirat ila becek kamalai. Iya ro pamasena puang eri tajeng. Sabab iya ro puang Allah Ta'ala de nama bela ridi. Ita sai naseng. Maka de puang Allah Ta'ala urang pengakit pai maka da iya ro puang Allah Ta'ala na puadai. Maka da ila lena aku ramal lebih. Fasama wajahullah tega naseng upangolor rupamu mbok koto angka fi anfusikun afala tubsirun engkamu karila lena tubum de ni nasen narita de narita agam bitai mata hati. Jadi iya ro sine selesur malebiku engkai marengkalinga. Nah sabab iya ro perlu ria jepui riwata kaleta pak bisa natie nariko tulu maku orota ya tita musti ka fauki anu dek na manusia matu dek na kita matata rifiten nari fadatta widru lauri pong Allah Ta'ala. Nah sabab marota ya tita na iya rendre atie nariko marota ina naliseri si belli si ka fauki sini sila suruh malebiku engkai marengkalingan dan niar yang masih boleh rifang Allah Ta'ala.
Na iya naro na engka ayat na pong Allah Ta'ala rilalena aku ramah lebih maka dai pong Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Maka dai betuan na sinin na to matepoy panca jilalui sabarakmu si bawa sempajamu watulul lauri alemu. Na iya pong Allah Ta'ala si bawa itu sabarai na rekko mabetak ko si bawa ko beli sedeng si bawa pong Allah Ta'ala na sabak pong Allah Ta'ala puada lalena aku ramah lebih selesur malebih ku engkai maring kalinga dan niara masih boleh di pong Allah Ta'ala. Jadi perlui ria jepui adeta mak guru ki na sabak iya rodendre engkana ada bunga turun lalena kurangnya maka dah ikra warabbukal akramu Allah mabil kalam baca nasa nasabah asana fuammu rilalena kalami iya naroria sengi taruki kalap paruki taruki tege mundur taruki selesur melebihku nasabak taruki rili mata na taru ya sunna pong Allah Ta'ala nasabak engkau itu lalena kurang melebih iya naro ikra warabbukal akram Allah mabil kalam iya naro taruki rili mata ribase pulai di kiri pada dibase pulai kanan iya maka dibasana Allah Alifu lama awal lama akhir maka dia juga lama sadu huruf hari fajelo tarido jarita maka dia Allah basana Allah sini sila suruh melebiku engkai hadir engkai maring kalinga dia masih boleh difong Allah Ta'ala iya naro dendre ayat na fuada pong Allah Ta'ala rilalena aku ramah lebih sini sila suruh melebiku na farlu rifahang ria sengi sempajal 5 wetu dan niat sara-sarakna na sabak iya ro nariko rifigau isempajal 5 wetu iya tu fapada di fadoko nami uli nami nariko dek nari runtuk batinna na sabak makkedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syari'atu bil haqiqatu atil wal haqiqatu bila syari'atu batilatu mapamula ilmu syariat de ga hakiki ne hampa yari kana kosong mapamula ilmu hakiki de ga syariat ne batal yari ga den sar jadi harus rifaki duduan na sini selesur malebiku yang kai hadir nariko masempajaki pas sempajang ri saliweng pas sempajang ri laleng nariko ri laleng mi mas sempajang kosong ri saliweng nariko ri saliweng mi mas sempajang kosong ri laleng haris dua-dua narifake jadi engkau lahir engkau batin sini sila suruh melebiku engkau mang kalinga ria masih boleh rifong Allah Ta'ala jadi ia roh parlui rituntu apun nangetar lino dan nyari akhirat hari taje pamasina pong Allah Ta'ala sabak may gana makukwe pendapat may gana guru tareka alena matu dena fahangi tawe na pakatulu-tulu sini sila suruh malebih kung kay hadir maca ni bahasa kurangi macolo ni ayah mak dakwa kiri kanan sifat na dek na si kena si bawa dakwa na sini sila suruh malebih kung kay na sabak papasan na tomatorioloy magkadangka tumbok naseng naumpok masuk tawacay anak-anak mak bicara hakiki tuobi ni masih jie naseta liset na umpok ni makokwe sini sila suruh malebih kung kay hadir maca ni mak bicara hakiki maca ni mak dakwah sabak iya miro barue na ita risaliwa mirilale de naitai mak bicara hakiki ni alena de nafahangi tawe na pakatulu-tulu na bali fa di setengah na lele buku makada makwe alena de nafahangi tawe na pakatulu-tulu sini sulit suruh malebiku engkai ria masih boleh rifang Allah Ta'ala jadi ia ro rasanya ilmu syariat ilmu tarekat ilmu hakikat ilmu ma'rifat ia naro perlu ria gurui riwata kaleta melalui rahasia tauhid
kebatinan Islam. Mudah-mudahan ia rupa disenge mancaji wi todo laurealeta todo puli na setongatorio loe papi jepu. Nah sabab ia roda senge sempajang engka sedi pendapat makada agar riaseng agar riala mas sempajang na di sempajang. Nah ia rona sepong Allah Ta'ala de nama bela ridi kita sai nasenge makada izara maita walakin Allah ramah de na suwat dem periwatu kuma dem pesangkanina engka mu pong Allah Ta'ala usi bawa madem pejai pong Allah Ta'ala engkai nasiridi agar riala mas sempajang na engka riasa jenet teluka sempajat tema petul riwatak kaleta. Nah ia na sengeria senge jenet teluka sempajat tema petul riwatak kaleta sini seluruh malabiku engkai maring kalinga dan ia ria masih puler pong Allah Ta'ala. Ia rona sejene elok tak ia rona sempajangnya ia rumah sumatamae ni kaya idi dena wedding rifake mi iya ro seluruh malabiku engkai maring kalinga. Tidak masih oleh pong Allah Ta'ala. Nah sabab idi maka cuy kiri Nabi 25 ya naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sabab iya ro pakai ini maka cuy si Nabi 24. Nah sabab iya ro Nabi 24 riolo dek pagariasen sempaja 5 wetu. Nah iya ro tuluna koi seri tepe na dia ada di mundrie dia na leak kaceri na sabab dia na di mundrie megangi beli tanah tujuna lau maniangi matu makara ki lau rai ya miri figau mak bele ya terole ku makare pute mak makare bolong ya to si ide to di mundre ku makara ki bolong pute jadi dek na wadi dakasweri iya rose di mirifake wadin rifake selesuru malebiku rifake toy rokoe sujue dia naro riaseng maka syoi kiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naro riasa selengnya. Nah sabab ia ro rasanya Islam ia ro rasanya Islam waktu sini seluruh malabiku kai maring kalinga dan ia masih boleh rifong Allah Ta'ala. Nah sabab makade hurufu na Isa subuh loro asara mangaribi jadi bahasa anak Islam. Nari kode nari figa ura sengai sempaja 5 tu tania ki seleng macoy miri agama na seleng ni rita ni makokwe rita lifisie sele suruh malabiku mafute ulunna masongko haji ni gau na de na siti naja pada toni ini sele suruh malabiku rialami puji alamin re haji asabade na rifahangnya leta makar ki menre ki haji rita na mekkaridoi di dekwe ga season na fole ki de na siti na jaga tak lebih fi riwetun na de to fole rita aro di cifu eri munri na patari lau boto yare galau macam makunrai rionron na makunrai betae ribele ni bane tak tego fole aji masuk pole kayak bola na yan padahal pole onron alonte jadi iya ro dendre masa bade nama de siapa pijeputa lau riwatak kaleta kada iga iya watak kaleku na alami puji ale nari iya dendre to fule menre haji nari kosiula 20 makasimu fisifana rafi ula keteluna mampamula ni kepak kelima na barang matau na lupa ini masuk ko haji asen na mi makadate fule haji iya anak na alami fuji ale ita sai na sekuito wampak boting iya mi malak dari hargai oleh haji enreki mai fung haji iya enreki mai to biasa de na riba-tiba si selesur malabiku na sabat de na fule haji na alami fuji ale na iya roda sengeru patau pada dari sisi na pong Allah Ta'ala sini selesai malabiku kai maring kalingan dan niar ya masih boleh rifong Allah Ta'ala. Nah sabab iya ro idi rialai fuji ale fuji ale selesai malabiku dari sisi na pong Allah Ta'ala de gaga ya ro pada baik engka pangkana de pangkana
Maiga agagana yari gana jutaan ya fada-fada di sisena pong Allah Ta'ala. Dega na pasilaingan atanna. Jadi perlui pada rifahang riasengnya gurung. Riasengnya fapi jepuri watak kaleta. Nariala todo. Nah sabak berdasarkan ni boleh ria kurang melebih. Aga mina pasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idi apa mula den sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibana na letu ni turun menurun idi anak pona. Bapa semua kedai anak Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aga mutarwanga rimundri abongoku. Maka ada dua mindo utaronga komana. Ingerang indo. Kitabullah siba sunnah Rasulullah. Na iya ro kitabullah kita iya naro Al-Qur'anul Karim. Sunnah Rasulullah iya naro hadis iya naro ndo ada-adaku. Nah iya naro muala muajepui wirlalena isena nenia engkatoi rikurange engkatoi rihadese engkatoi ndo riwatak kalemu engkilalen narepamu iya narondo muala todo engkai rilalena itu rilalen hakiki narepai engka mana ngikutu musapa nah sabana rahasia kang ipuang Allah Ta'ala rilalena kurangi rilalena watak kalemu ndo kurangi iya natu engkai lisena kutu repai lalena hakiki engkai. Sini sila suruh malebiku engkai maring kalinga dan niat ramah saya boleh ripong Allah Ta'ala. Jadi ia roi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farlui rifigau ria sempajang dan niat ria gurui sarak-sarakna dan niat batinna melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Sebab megana makokoi mapatareka kiri kanan. Alena di nafahangi tawe napakatulu-tulu. Nala saparang sini selesur malebiku engkai maring kalinga. Na iya agurunge ria senge batik de gagalina. Maka de pong Allah Ta'ala sifat fahangi ko. Sifat guru kulalan nama de senge, sifat ngajari kulalan anu majai. Sini selesur malebiku engkai maring kalinga. Dan niar yang masih boleh rifang Allah Ta'ala. Na iya rupang Allah Ta'ala de nama bela ridi. Papadami uli nala sunai. Ita say naseng lebih kawe pa napasepi urulota. Lebih kawe pa sila serupa sepi urulota. Taruki rilalan na syahadae. Maka de syahadae asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iga nasa Muhammad Rasulullah. Nah ini sila suruh malebiku riasa Muhammad Rasulullah. Jadi perlu betul pahata riasa ngyak gurung. Lah sabak ini memang engka boleh ngetak, boleh ritanai, boleh riafie, boleh riwai, boleh riangnya. Rahasia ni pong Allah Ta'ala. Nah ia naruh perlu riancurui. Syariah menjadi tarekat. Tarekat ri hancur menjadi hakikat. Hakikat ri hancur menjadi ma'rifah. Masih di negoro. Ia naron aset torioloy makadai telu tamalai sedua tamat sarang parlu raja puri watak kalita sini selesur melebiku. Engkai maring kalingan dan niar masih boleh rifong Allah Ta'ala. Jadi parlu rifahang. Parlu raja puri watak kalita. Ya pong Allah Ta'ala ajak namun sapai nasabak engkau ya sena riwatak kalita. Nah taruh di kiri kanan ribase makada Allah. Ribase boleh kiri Allah. Asa iya naruh engkana aseng engkana puna aseng. Nah ibarat selesur lebih engkau ya masih pong Allah Ta'ala ini bola. Iya ro boleh engkau pusak yari kana fosi. Jadi pada sini memang ni. Nah sahabat iya rodaku ariko. Idi rupa tawe made sini betuan nang. Papi je putak lau riwata kaleta. Majarang ni malasa selesur malebiku.
Nasabak pamasina po ang Allah Ta'ala. Pada to ni nareko to manumpam mi para kay bola na de nama de sisilsurun. Pada to aku pun nana bola pada sini. Jadi iya rula salah saya pura mabela ni. Nareko madesing papijeput tak lari watak kalita. Nasabak iya ro idi. Rupa tawe pura rifasi bola iki. Pura rifasi norki. Pura rifasi aja puiki. Denre Pak Bura nareko madesing ni. Papijeput tak lari watak kalita. Sini sila suruh malabik ko engkay riya masay boleh rifang Allah Ta'ala. Nasaba idi farlui mapijepu kiri watak kalita. Rila lenar pata nasaba makkedai tomato arioloy. Masu imbo naseng agay mutamay agay malabay sel dilan watak kali agay. Maka dia masui na suro mutamay na nabi malebang isi dilan rumah takale nak kada mapijepu ilang rifung Allah Ta'ala. Jadi iya farlu nasaba ada na tomato riolota. Na iya tomato rioloe furana todo ni makada iya nande ritang sinin na ilmu na fakene ne tak ria senge wali-wali keramat iya manan rona fake. Dega gato makaramat na rekotania iya rona fake. Majepuyeng nyalena nalai majepuki fuana. Iya naru riaseng usul din ma'rifatullah. Weddingi riak gurui melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Sebab mai kana tu ngapat tareka makoko sila suruh malebih ku alirang lebih 70. Repa kena agama selenge. Maki tamarata ri TV. Ri radio riang kalinga. Selena sengalena ngalele makbun na sabak alena dina fahami. Musuh na riwatak kalena dina sengi. Nama kedai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu fana semusuh naseng lebih daripada iye musuh rupa sabbe. Mak kedai Sayyidina Ali ya Rasulullah. Nah liwat ni darai. Tega fi musuh pom matandre. Pom malopo na semusuh riwatak kaleta. Na iya naru parlu rimusuh riwatak kaleta. Sini sila suruh malebiko engkai maring kalina. Iya na rumusu deko susah na sabat sibo lagi. Ada dulu dia makada apa na singka maga na reko kosong ifoleri ria titta na liseri bellisi. Na iya na rona sabat idi turun menurun musuna bellisi. Na sabat pura metone lau tunna nene ta adang. Nari suruh suju riada na denaelo. Nah sabak iya nasir rifancaji ka pule riafie. Adan rifancaji pule di tanah. Jadi matandre na sederajatku iya. Dewe lo sujud. Narikutu ripole Allah Ta'ala maka daya iko. Kiliseran akau. Nah sabak demu elo. Sujudlah di Adam. Maka ditaro na iya. Iseran akan kaya. Sinin na anak po na adang. Ugo da maning ufat tama maning ilalenar anakai. Maka dia fong Allah Ta'ala goda mane ne kaya engka de mulai godai dia majepengnya alena iya na dendre engka ayak na fong Allah Ta'ala boleh rikorang alebi makada kuliru aniru min amri rabbi. Nah ni ga tahu majepui rori watak kali mata rusakku. Iya naruh perlu rifa sini sila suruh malebiko engkai maring kalinga. Nenya ramasay boleh rifang Allah Ta'ala. Jadi engka meto ayak rilalena aku range rirepa rilalena hakiki sini sila suruh malebiko engkai hadir nenya engkai maring kalinga. Jadi rupang Allah Ta'ala purana rampe rilalena aku ramalebih iya naro farlu rifahang ria jepui nenya ria la todo. Jadi si semi matareka mapi jepu engka maden niko. Nah sabak iya ria senge tareka emangka neka yang malalai na sabak engka ria seng tareka halwatia Muhammadiyah
nasaban dia usul din ma'rifatullah. Rifake mana yang yaro nasabah apa boleh ngetak. Boleh ngetak, boleh ditanai, boleh diafie, boleh diwai, boleh dianginge. Pakai mana ni? Ia naron aset tomato rioloi makada. Terlalu tamalai set dua tamas serang. Asen na fong Allah Ta'ala riwatak kaleta. Aga gunana nareko asen nami fong Allah Ta'ala rifahasil suruh malebih. Ia naru riaseng uli nami barifade nari fahaliset na. Nah ia perlu nareko engka uli engka lise. Engka isa engka uli. Pada ni sila sereng malebih ku engkai mareng kalinga. Nareko ase uli na meritana dek na mungkin lau tuo. Ritana ngilisa na sila sereng malebih ku dek na tuo coba paritana insyaallah tuo. Pada to ni dendre riasenge agurung ilmu. Nareko sedi mirifake ilmu. Dek nari fakasua, dek nari kesimpulan na rasanya ma'rifat. Ia naru dendre furana rampe pangallahu ta'ala. Makada ajepui jolok mbok alemu. Napa majepui kak? Nareku majepui ni alemu. InsyaAllah majepui to ni tu akasana pangallahu ta'ala. Riwatak kalemu. Pura rajepui na seng alemu. Nareku majepui ni mbok alemu. Majepui to na. Pamasih ku barita je. Pamasih na pangallahu ta'ala. Sini sila suruh malebih ko angkai marang kalinga. Si komi rojolo urapi pada Turki. Bararimun rifi usambung. Iye bisarai nasabak iye. Urepai. Rilalena hadese. Rilalena aku ramal lebih. Mudah-mudah tafan caji. Pedomang nyari kana patunjuk riwatak kaleta. Sabak ia kurangnya tulu kurangnya metoi maka ki Al-Qur'anil kai kurang memang sila suruh malebih kung kai hadir. Maka dia mahaja na kurang. La 30 juz kurang hurufuna. Apa mula alifu bata salah hurufu ya 20 ya serai dia. Sila suruh malebih ku kurat toi. Tega bilangan na, bilangin garame jarimu ri kanan ri kiri. Garame ngajemu ri kanan ri kiri 20. Itu sebut tariasa 2 riawa 20 tahun mi asera kurang isi di selisur malebih ku ia rafa gedana. Nah perlu pada risapa ria gurui melalui rahasia tauhid kebatinan Islam. Jika mirojo urapi pebirit tayaki selisur malebih ku mudah-mudahan nafari ngerangi ki pangallahu ta'ala tuntu ya pun nangetak rilino dan dari akhir narita aja pamasena. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.